babu salis dambugal tataɓal hino yewta en babu dambugal ngal hino yewta en isalatu najasati fi ittugol soɓe ka coñci ma ka ɓandu ma ka daɗɗudi wa bayani ha e ɓanginalngol en fi ko wiyete kon soɓe on ko honɗum woni soɓe on. an anas hadise noga e ɗiɗaɓon al hadis isnani wa ishrun hadise noga e ɗiɗaɓon an anas ƴettama e anas ibn maliki ɓiɗɗo maliki radiallahu anhu qala o maki su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo landama anil khamri fi nde beere ɓe landa ene nelaɗo tuttakhadu nde beere hino sellika nde joguite hallan vinaigre bi mana no sellika nebban suppite e mayre wujeteɗan foti ko ñameteɗan foti ko yareteɗan no sellika nebban suppite itte nde beere qala nelaɗo maki laa sellata madama beere nden nde soɓi nde harmi haray kala ko ittete e mayre haray kañum kadi harmi. akhraja ko yaltini hadisun muslimun ko muslim wa tirmidhi wa qala o maki hadisun hasanun sahihun hadisun ko selluɗo ko labaɗo. wa anhu ƴettama e makko kanko anas bun malik kala ka yiɗen wa anhu haray ɗum ko ƴetta ɗum e sahabajo mo on hadise wayritoro ɗon ƴetta e muɗum on haray oɗo kadi ko e makko damba ko fiita ɓe waɗu wa an anas ɓe jokkidira laabi ɗiɗi si ɓe inni wa an anas tawi hikkotoɗo ɗon on kadi ko wa an anas haray hande kadi ɓe innay tu wa anhu ƴettama e makko haray en andi ko hombo. qala o maki lamma kana tuma nde laatino yawma haybara ñande guere haybara on ɗon andi ñande guere haybara on ko jihadi waɗundi ni e ka hitande jeeɗiɗaɓere ɓawo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam senike ka sulhul hudaybi ɓe yiltama ɓe ari ɓe waɗi o guere haybara hiɗen andi suratu fatih no endike fi muɗum moƴƴa. on jihadi amara rasulullahi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yamirno aba talha oɗo sahabajo wiyeteɗo aba talha yo ewno fanada o ewni o ko ansariyankejo ni inde makko nden ko zayd bun sahal ko ni woni no wiyete bunil aswad ko ni woni no wiyete ansariyankejo o tawa no ka akaba o tawa e jihadiji ɗin fof muɗum o jarriba ka guere uhudi jarrabu ye tedduɗo ɓurɗo e labede ko kanko wonno himo jeyano e hiwnoɓe nelaɗo ɓen sallallahu alaihi wasallam e nder noga e nder hiwnoɓe nelaɗo ɓen ka nelaɗo Allah on ko ɗum woni jarriba heɓi musiba on ka guere uhudi himo tawano e maɓɓe. fanada o ewni hakkude mbattu ngun fo annallaha wondeno Allah wa rasulahu e nelaɗo makko on kamɓe ɗiɗo yanhayanikum ɓe haɗi on onon julɓe ɓen an luhumil humuri e ñaamugol tewu mbabbi al ahaliyati yimɓe yankoji ɗin fa innaha no tewu majjoriji sun ko soɓu ɗum muttafaqun alayh. ɗum ɗo no holli tewu mbabbi ɗin na noon mbabbi ɗin ka burure ɗiɗo ko seeji na ɗum woni ko fanda ko koye mbaboy ko yi oton hino waɗɗe no rondine hari num ka fuɗɗode islamu taw ɗum no ñaame ka fuɗɗode islamu terti ɗon ka hitande jeeɗiɗaɓere nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam harmini ɗum koye ɗo ñamugol koye ɗo mbaboy yimɓe yankohoy waɗɗete koye kowoy ko wi'ira yimɓe yankoy ko ɓakankoy kaka hoɗo koye ne ako kanko yimɓe ɓe wondi e o dewgal ko ɓe si'aɓe bomɓe ñolɓe woni gollitirde ko wiyete ko muto'a ɗiɗo piiji ɗiɗi ko ndeññalande nelaɗo Allah on harmindini ɗi nde wotere haray koyo en faamu ɗum ɗiɗo ɗiɗi ko harmindinaɗi nde wotere si tawi woni kamɓe ɓe inni hani muto'a ko gollitirte awa dewgal muto'a gollitirtaki ko harmu ɗum ko ndeññande harmindina tawi noon ɓe inne hakke musidɓe julɓe ko andirton ɓe sahabaɓe ko huloɓe Allah ɗoftiɓe nelaɗo hiɓe inni en e riwayaji ka aba talha ewnoto o ɗo konngol wonde manna Allah haɗi fiwata tewu mbabbi yimɓe yankoji ɗi ñaame hande kadi wonde ɗi wonti harmu ɗi woni soɓuɗi tawi on sumati mbabbi no hirsa yahe are guere haybara ɗon andi ɓe heɓuno jawdi ɗuɗundi mbabbi no nanga no hirsa hino hutta no waɗa e wureje hino barabaranno no fata barabaranno e saare nden fop ɓay woni tun aba talha ewnike oɗo maako nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe naali awa ha men ñama ɗum ɗo on sumati men tubay ko ni ɓe hibbiri wureje ɗen fo muɗum ka leydi wureje ɗen ko ni ɓe hibbiri ɗe ɓe waydi ɗe ka leydi enen kadi yo Allah wawnu en nanugol haɗore nelaɗo haɗito ɗon e ɗon
wa an amri bun kharijata ƴettama e amri bun kharijata radiyallahu taala anhu yo Allah subhanahu wa taala welemo qala o maki khatabana hutubanime rasulullahi nelaɗo Allah sallah sallam bi minan mina mi mana ɗum kaka hajju wawatay kamɓe nelaɗo ala rahilatihiɓe ka hoore mbaɗɗateri maɓɓe wa lu'abu ha tawi joode ko ɗum woni ngeloba maɓɓe mban yasilu hino ilde bayna kati fayya hakkude balaji an ɗen on andi ko kanko ɗowno kañum ngeloba nelaɗo mban ko nelaɗo Allah on waɗɗi kon tawi ɗum no yodade joode mum ɗe hino ilude ka balaji an akhrajahu ahmadu at-tirmidhi wa sahahu sellinimo ko andi gollen ngeloba joode mabbawo tuuta mabbawo durma mabbawo fof muɗum no dagi kala mum munte ñaameteɗo haray e honno innete ko ɗon jaañe mum ɗen dagi na dagi ñaamugol de dagi gollitirgol kala ko gasete gollitirde ko ɗon joode mum e tuutaɗe muɗum e gonɗi mum e durma mum fof muɗum kadi ko ɗon dagi sabu si tawino ɗum ɗo ko hunde soɓunode ni nelaɗo accatano ɗum yuppo ko hakkude balaji oya hara hiɓe reeni ɗum ko andingol en ɗum wan aishata ƴettama e nene meɗen aicha nene aicha oɗo ko ɓiɗɗo seydna aboubacre ni siddiq radiallahu anha nelaɗo Allah on salah sallam jombi ɓe e lewru wi'etendu juldandu ndun ko adi fergu duuɓi ɗiɗi bimana nelaɗo jombu nene aicha duuɓi ɗiɗi siɓe feri ɓe seeni madina wa bana biha ɓe naatidi e nene aicha noon suudu e nder toujours kadi lewru wi'etendu juldandu ndun ka hitande go aɓere bimana nene aicha jomba nelaɗo ne'i nene aicha duuɓi tati si ɓe naatidi e suudu ñande ɓe naatida e suudu tawi nde ñande hiɓe mari duuɓi jeeɗiɗi on andi ɗum ka ɓe jomba hari ɓe mari duuɓi jeegoo ko duuɓi jeegoo ɓe jombida e juldandu duuɓi ɗiɗi adi fergu ɓe wondi duuɓi ɗiɗi makka nelaɗo hino ne'ude nene aicha ɓe heeɓi hande kadi duuɓi ko ɗum woni jeetati ɓe eggi ɓe seeni madina ɓe ne'i ɓe ɗon kadi toujours hitande woni duuɓi jeenayi nelaɗo naatidi ɓe suudu sabu no woni tawi nene aicha hatti o andi arabuɓe mawnay law mawnay kadi moƴƴa kañum tawi ɓe hatti hande kadi ɓe woni hellifaɗo o andi ngol en no selli ka goɗɗo jomba jiwunkun helli faaka kono noon ko naatide taake dey e suudu ha hewta ka gasoto naatidade e suudu haray koyo en faamu ɗum ɓe faati e hitande 17 fergu e suumaye lewru wiyetendu suumaye hitande tawi hiɓe mari ko ɗum woni o afwan ɓe faati ñande 18 suumaye e hitande 57 wi'ama kadi ko 57 ɗum ɗon fof muɗum wi'ama ko mbonno ko juuli nene aicha ɓaɓe fatike ko oɗo sahabajo nelaɗo tedduɗo wiyeteɗo abou hurayra ko oɗo julno nene aicha ɓe surra e berɗe ɗen baqiya ƴettama e nene aicha radiallahu anha galat ɓe maki kana latike rasulullah nelaɗo Allah sallah sallam yawsilul maniya hiɓe lootayno maniyu on ka coñci maɓɓe summa yahruju refti ɓe yalta ila solati ɓe yaha ka julde ɓe yaara ka juulugol fi dalika thawbe e ngol coñcol ngol ɓe ɓurni ɗon tigi ngol maniyu on memi nelaɗo yilto yaada e ngol ɗon tigi ka juulirde ɓe juula nene aicha maki wana tawa min anzuru miɗo sutigo ila atharil ghasali batte ko nelaɗo looti kon batte lootan ɗam fihi e nder maniyu on fihi e coñcol ngol ɗo suti battem maniyu ko nelaɗo looti kon e coñcol ngol muttafaqun alayhi ko andi ngol en maniyu wona ko soɓi si tawino koko soɓi d'abord nangatano coñci nelaɗo ɗin ma awa si taƴi yani nangi coñci nelaɗo ɗin awa kadi ɗum wuppetake ɗum lootirtake fofe tun seeɗa ta goɗɗo wonɗo wohino suti batte muɗum ɓe yaadira e ngol coñcol ɗum ɓe juula haray no ɓe wattano si taƴi no yani memi wuppeta no haala o poste tawata yiyata batte mum ɗum no andini e wonde woni haray maniyu harma maniyu wona hunde soɓude saabu ibnu adama koye muɗum taga si wonano ɗum arayno ibnu adama on karen ko kadi ɗum ko soɓuɗo kono noon si memi coñcol mangol a heefay itta si tawi yoori so yorali a lootay itta si yaada e mum juulugol wali muslim hino ka imam muslim wonde nene aicha maki laqad kuntu gomɗi mi laatike min ndesa afrique hu miɗo heefayno maniyu on min thawbi rasulillahi ka coñci nelaɗo Allah sallah sallam farkan e heefugol mi itta simi heefi mi itti few hara nangino coñci ɗin wonino ɗon ha yoori mi yiya mi heefa mi itta fa yusalli fihi nelaɗo juulida e ngol coñcol holli toujours maniyu on harma wa fi lafdi lawhi no ari e konngol makko kanko ko ɗum woni imam muslim toujours wonde manna
laqad kuntu nene Aisha maki gomɗimi laatiki a hukkuhu miɗo heefirayno ɗum miɗo ŋañirayno ɗum miɗo hoɓɓitirayno ɗum yaabisan bi zufuri peɗali an yoruɗi ɗin min thawbi mi ittaka yaabisan hara ko yoru ɗum miɗo hoɓɓitayno on mani miɗo heefayno on mani yaabisan hara ko yoruɗo mi heefira ɗum bi zufuri peɗali an ɗin min thawbi mi ittaka concine laaɗo si tawino koko soɓuno nangata concol ne laaɗo wona ɗon ha yorara andaka ngol concol ne laaɗo no juuludude ngol jemma e ñaloru ɗimme ngel kadi so tawi woni koko soɓuno nene Aisha heefirtano ɗum sooke o maɓɓe gon peɗali maɓɓe ɗin ɓe ɗaɓɓayno lekkun ko andi ngol en toujours mani on o harma fi kala no wodi riwayaji nokku gode en yiyay hollu ɗum hadise e wonde e maniyu no harmi kono ko ɓuuri jeccude kon haray maniyu harma wan abi samha ƴettama e oɗo sahabajo wiyeteɗo samha radiyallahu ta'ala anhu ya Allah subhanahu wa ta'ala welemo qala o maki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne laaɗo Allah maki yughsal koyo loote min bawlil jariyati bawle jiwum wa yurashu funfe ndiyam min bawlil gulami immorde e bawle payku nguru ɗum ɗo noon ko si ɓe ñaamali ñiiri woni ko fanda bobo nguru si tawi woni ñaamali ñiiri ko endu tun woni muynude taw si kun ɗon bawli e kaftani ma on ma wudere ma nde ma jilbabu ma on an sonnajo on jara ko ya ittu ɗum ɗon wuppa ara a ƴettay tun ndiyan sonnoɗa e muɗum ɓuuɓa wicca e muɗum ha ɓuuɓa yaha joolida e mum haray en laala amma bobo hun kun sawni ko kun jiwum kankon ko ñaami ñiiri kun ñaama ñiiri